He reo tūrau oro mai ki a kingi tūheitia pōtatau te wherowhero te tuawhitu e hoki nei ki te ipu karea. Nā te ui ariki no ngā waka o te au o Tonga me taki timu me te kāwanatanga anō hoki. I te ematai, te mataora nei mātou, no te mea wā tere mai te kingi tūheitia e tōna waka tangata. Ki mātou ki runga i te enua ko tumu te warowaru. E piri anga mai ki tā mātou uti ana rewa ko iogi o te maiwa nui o te ematai. Ko ki te mātou ko koe mai ko haru mai ia ea i te tai pupu kapahaka o rātou te tai. E ka tāmataora mai, e ka kāri mai te peu Māori o Aotearoa. I mua ki a mātou i tia mai ranui. He nui o nā hia mō tēnei wā, engari matua rā ko te noho tahi me tana whānau, ko te manaaki i tana whānau. O tira ki ngā tātai whanaungatanga, ki ngā hononga, ki ngā iwi o konei me te wāpai. Koe nei te haringa ki tā wāhi tuatahi a te kingi mai i te tūrāhui o Aotearoa i te mate urutā, te kaumā ono marama ki muri. Whioi, kua whakatikaina te kingi. E whakapono ana te kingi ki te mate rongoa mo te mate urutā. Ko whiwhi ia, ko werohia i ngā mea erua. Rātau ko tana whānau, no reira ko tau mai rātau i runga i te pono me te whakapono atu ki tēnei mirumiru. Kua te kauwiki, te meru rerenga i wainga i a Aotearoa me rarotonga e haere ake nei. Kei te haere tonu mai te tini ngero manuwhiri tuārangi. He nui tana hia ki te tautoko i ngā iwi o konei, i ngā Pākihi o konei, kia ora anō tēnei o ngā motu, no tu mai te moana nui aki. Oki anga mai te o tūroto ki tō mātou pāserea, tō mātou enua, kua tupu o mātou tuokoa te tūranga o te tūroto. Tō tātou company eru, tō tātou business eru, te o hotera, te o rental, te o rongatautai. Kia orana! Ka tūwhera ngā whakanuinga o te maiwa nui a Pōpō me te tehi whakatūtū mararo marunga tarakara nei. Ka taia tina nātu te kingi ki te tautoko. Mānia Clark Mamanu, te karere.